Jaod bura ma Tinderet Julius Meli koro dwaro ni migao mar pur mondo manyo okenge makare mar bero nengo majan mamedo mana kethore e pacho ka. Kano wuoyo e gwenge ma Savani e kach ng'od bura ma Tinderet, Meli nowacho ni nengo majan osedok piny kendo oseduoko piny ochumi mag gwengego ka jopur mang'eny geno yutogi kowuok kuom pur mar majan. Meli omedo kwayo sirikal ni one ni oduoko piny bech majan kendo manyo chiche mopogore opogore e pinje maoko. Ni mambo ambayo imetugusa kama wananchi wa Nandi County na area yetu kama Rift. Na juzi tumeweza kuambiana ya kwamba lazima itokee reforms na wakulima wa chai wasaidiwe. Kitu cha kwanza ambaye niliambia waziri ni kwamba ile levies ambaye wameweza kushika watu wa majani chai itolewe yote ili mkulima apate pesa ya kutosha. Serikali pia iweze kutafuta bei ya majani chai. Sio tungojee tu nchi tunapeleka chai yetu nchi karibu 3 peke yake dunia hii. Lazima tutafute soko na watu wa KTDA na watu wa estates wote waweze kupata bei nzuri. Nataka niambie waziri na PS, mambo ya chai sio nzuri. Lazima serikali iweze itoe pesa, itengeneze, isaidie wakulima ili tupate pesa.